paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ina, Angkal, day tuyo na talaga. Anya talaga? Ay, kinaragsak ka. At dan asawa ang Angkal. Totoo? Unang Angkal. Oo. Mga asawa ko ni Tikabita na panawan. Ay, asino dahi ta babae. Kaanakan ni Tata ba daw? Ay na, nagpintas, nagsiksay, nagpudaw, nagtundiris ti agong na, naglamoyot ti dakulap na, kang runan ti amain, nagsingpait. Aya? Unang Angkal. Sige, tama panak balay na Tata ba daw? Inak isagot to'y imot ko amakmakan. Lalaingim nga ron tap na makaasawa kan. Kukwak daw, tidwa ababaw, nagkasar kaya. Ay nainteng, saan pa'y asigurado ang makaasawa ni Kwarog? Apay mo't nakastati sa Apay, imbaga ayakan ka ni Kwarog, akaayan ayat nanday dya babae. Damag ko kat agdat-daton pa'y ni Kwarog. Saan na pa'y akaayan ayat? 0% pa'y ang makaasawa ni Kwarog. Ay na, ting positive! Naka. Kaya't ko na makaasawa ti ka nakakapugi. Kasi mo't maglaklakay latan iti unag ti pantalon na. Nagpintas ka talaga, Divine. Sika lang tinakariknak iti nagpaydo mga ayat. Kwarog. Unak no natayin ti panagayat ko iti may sa babae. Ang amidi nakita ka, nagungar manahin ti panagayat kao. Kwarog. At iti sabong, Divine. Pinuros kao, manipod dito'y hardin ti pusaw. Ay, agyaman na, Kwarog. Awan anyaman na, Divine. Ay ayatan ka. Sapay lakumata ayatan nakmay. Saktaon ti karagsakan alalaki dito'y lubaw. Nusong batam ti datdaton ko nga ayat. Kwarog. Ay, gayam Divine. Kabarbaro ka dito'y lugar may. Ado ti mabalin na pagpasyaran ditaw eh. Kayat mo tayo pasyar ka? O sige, Kwarog. Kayat ko tagpasyar iti lugar yo. Ngam ti parikot, awan ti gasto sa kakwarta. Kasanon no adagatangag. Ay, sana parikot dahi ta, Divine. Siyak ti makamaw. Siyak ti nangawis ken ka. Iswasak nga ron ti makamaw. Wanya, mayat ka? Wan, Kwarog. Mayata. Nagrawot ka ba daw? Apay ayaman na yung tuyak. Napudot man ang tiulong. Kasanaw, sindam amin ti lechon manok nga inted ni Kwaraw. Ha? Rawot ka, salbag ka. Tanangam ti panagsasaom tuyang. Ang mga nudyak makapagtepel, tutupan ka. Sige tutupan na. Tatalaga panawan ka. Ha? Nagrawot ka matatalaga. Gusto daytan, auntie. Uncle. Ay na, saan yun napagapaan ti makan? Siya kung ti makaan mo. Gumatangak iti agkakaimas amakan. Talaga, Divine? Wan, auntie tuyang. Di kay madanagan. Agbusog kay to iti agkakaimas amakan. Nay, nakasukat ka may kanakan. Sa dino ti papanam. Agpasyar kami man ka ni Kwarog, Uncle Badong. Dagasinak dito'y balahiyo. Kasta ka day. Daytan ni Kwaraw, sumunga din ye tricycle na. O sige, panawan kayo pa'y auntie, uncle. Ulitak siya kunti makaam mo iti kanan nyo. Saan kayon nga agap apa?
Kumusta ang balayan ba daw? Na, abalayan mo ti awag mo kanyak, paray. Wala ta asawaan doon ni Kwarog ni Divine akaanak kam. Nagkunamot king ka, nga asawaan ni Kwarog di ka anak ka. Ni Kwarog nga ron. Iso nga ang balayan tan paray. Di na ko nawagan iti pari inting. Abalayan inting ko na. Ay, hagiraraman. Dinto pa'y sinungbatan ni Divine ni Kwarog. Na, Agdat-daton pa'y laeng ni Kwarog king Kwana. sumbatan nanto. Kanayon danto pa'y nga agkuyog ang mapanagpasya. Iso asigurado nga agasawa dan tao. Anya, nabsog ka kadimot laeng, Divine. Wen, Kwarog. Agyaman nak ha. Agkakaimas ang makanti in order ta. Awanan yaman na, Divine. Basta si ka, gatanga kami na kayat mau. Talaga, Kwarog? Wen, Divine, gaputan na patag ka kanya. Kwarog. Anya day ta, Divine. Ag-take out takman iti makan. Sure, Divine. Anya ti kayat mau. Mabainaksa. Awan ti rumbang nga pagmainam, Divine. Ay, ayaten ka nga raud. Sige, ayabakon di waiter, ah. Tag-take out kay ti makan. Mabiit laeng, Kwarog. At dapay kayat ko nga ipagatangkan ka. Anya pa'y Divine. Ibagam lang tagatangak. Ado ti urnong kwa kwarta. Ibagamaw. Nagpasik kami iti tunggal may sangkay. Oh! Isungar aramidak ti amain. Tapno maayat nakmeten ni Divine. Lalaingam ka anakan. Marikrik na at talaga akayat na ka ni Divine. Kanayon kayo ang mapanagpasya. Kanayon pa'y nga daimat yung makmakan. Unang kail. Ah. Naasam nga pagatang iti makmakan ni Divine. Ah. Kan kanayon kami ang mapan ni Jimaul. Kasta ka di. Unang kail. Yung gatangak pa iti bato na ah. Ah. Sapatos, palda, agraman underwear na. Ado nga ron ti kwartam Ay, at damat basit urnong kao. Sa nabali na maibuste urnong kao, tinapatay, makaasawa akaon. Sa bagay Ay, mapanak man ni Jibalay tatatabadong inton madamdama. Sukunak man ni Divine, tagpasyar kami. Nanakwanang, 3 liters man na soft drink, kan 2 supot at tinapay, palaman, may sa kilo hotdog, kan mantika. Na, nagadumot tigatanga maun, Kwarog. Way nanakwanang. Ay, gumatangak pa'y kami iti sampaw kan kondisyoner. Nay, asino nga iti mga ramat iti kondisyoner? Ni Divine nanakwanang. Ipagpagatang na kanyak dagitaw. Si kapaylat gumatang kadagita. Una, sa nabali agumastusak, tinapatay, maayat naktaw. Ha? Mala, kwinta mamin agat-gatangag, tabayada kaon. Nagbayag matan ni Divine itinapanan na. Una na mabit lang, tada kasarita na. Ano sa kung nga urayan dito yung sentro ti ilay? Tinapatag. Maasawak taon. Tirigat na. Nainpisan ti kwarta iti walit ka. Ngamjak pa'y napasungbat. Magta-tricycle nga turong dito ya. Ha? Nandaytan ni Divine. Kwarog. Apay Divine. Asino di kinasaritam? Kinasaritak din nakautanga. Ha? Kat, ay, singsingiran na kun. Parikot ko ti pagbayad ko. Idarum na kano, no sa anak ang makabayad. Ha? Kwarog, tsak kaya't ti mabalot. Ikwa. Ano ibalod na ni Divine? Kasano pa'y ama asawak? Agpaibalot aklatan lawan pagbayad ko. Ay, mano nga minayat utang mo kenkwana, Divine. Tulungan ka langin nga agbayad. Talaga, Kwarog? Wen Divine, ibagam no mano ti utang mo kenkwana.
Siya akong ti makamaw. Ay nalabasan ti panaggasgastos mo. Gatangan mo't amin akayat na dyan babae. Ayos lang ang Kyle. Sana parikot ti magastos ka. Ay, bagbagaan kan. Kaslag dua-dua ak iti dayjay divide. Amok ti aramidak ang Kyle. Saan kan ngagdwa-dwa? Tas sigurado da ito yan. Sungbatan nakton ni Divine. Itay pa'y nga gununi day ta cellphone mo, Divine. Sungbata mo na. Baybayan nyo latta ditan, Uncle Badong. Disturbo la dayta. Sino nga min day ta nga umawawag aya? Jay ex-boyfriend ko, Uncle. Awan mutlat Serbina. Ha? Apay na ibagam ti kasta? Awanan ti kwartana. Iso ajak kayatan day di lalaki. Ha? No awanan ti maitad na kanyak. Panawak mutun Iso nagpakniak dito balayo. Takayat ko nga ilumangan day ta lalaki. Anya? Awanan ti serbi kanyak ti lalaki. No awan mutun ti kwartana, Uncle. Kayat ko tay lalaki maitad na ti kasapula. What? Inseldam jet tricycle mo? Unang Kyle. Insaldak iti 25,000. Apay ngay? Kaya't ko atulungan ni Divine iti utang na ang Kyle. Diyak kaya't may balot ti babae nga ayatak. Iso atulungan. Ay nagdakilan ti kwarta nga itulong mo kan kuana. Sa nabali tinapatag. Asawa to ni Divine. Una, ang maging gaita. Di mo pa'y mat kaayan ayat dayjay divine. Agdat-daton ka pa'y lakin kuana. Sungbatan naktaw ng Kyle. Namnamahag day ta. Ay, dakilan ti gastos mo iti dayjay divine. Amang ma-divide ka ditan. Ulita kang Kyle. Sa nabali gumastusak. Tinapatag. Asawa to ni Divine. Nalabas samot ti araramidan ni Kwarog. Gapo iti dayjay a babae. Inteng. Ay ayatid na nga ro dayjay divine. Wen ngam na isalda pa yan ni Kwarog jay tricycle na. Gapulang iti utang dayjay a Divine. Saan ko maarumbang nga iso ti agbayad? Ay ayatid na nga ro. Apay, sigurado aya ang maasawa ni Kwarog ni Divine? Sigurado ka no? Saan abalik ka no nga gastos ni Kwarog? Tama asawa ng tao. Ay, bagbagaam kit ti dayjay akana kam inteng. Amangan no maisagmaklaeng. Narigat ti kastang araramidan na. Nalpasan. Binagbagak idi na minsan nga aldaw. Iso ka no, di makaama. Agyaman itindad mo kwarta kanya, Kwarog. No saan nagapugan ka, nabalod ako man. Ay, diyak matipalubos ang mabalod ka Kapoy ti dayto nga inaramid mo, sungbatan kan. Ha? Anya ti kayat mo asawan Divine? Ay, ayatan kamat. Ha? Talaga? Ay ayatan nakmat? Wan, Kwarog. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay, nukas na nga raw. Agkasarta dagusan. Oops. Inton bigatain. Nagpartak ka matan. Ha? Agawid akpay mo ti jay lugar mi Ta ipakadak ka dagiti dadakkel ko makikalay sa akin kan. Ay, duha talangan na mapanijay lugar yaw. Total, agayan ayat tamatain. Yama muna kung kadagiti dadakkel mau. Saan mabalin, Kwarog? Siyak pa'y laang ti mangibaga kadagiti dadakkel ko nga addan kaayan-ayat ko. Ha? Ngam di ka madanagan. Agsubli ak matladagos dito'y lugaryo. Kalpasan makasaritak dagiti dadakkel ko, may papan ka data. Promise! Hanggang, Apay. diyak matan makontak ti silpon ni Divina. May sanabulan na sana nagparparik na. Kuna nang agsublimot lang dito'y lugar tayaw. Kalpasan na makasarita na dagiti dadakkel na, may papaniti pa nagkalay sa amin. Sus. Ang Kyle, sa balit agparparik na kanyak. Makasagsagit ka pa yun. Ay, yung mga nulinuko na lang ni Divine ang Kyle. Ay, kwa, saan ba't siguro? Sapay nakasaldan di tricycle ka.
Na-withdraw pa yung amin nga urnong ko yung bangkaw. Kuha. Sa pulag ni Divine ang kain. Mapana kay Jay ayan datataba daw. Waraw, di mon sa pulan ni Divine. Ha? Apay ka din itataba daw? Awanan ni Divine ijay lugar da. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Si Moro tayo iti kabarbaro akayan ayat na. Ha? Damag ko pa'y nga kalaysadan iti kabiitan na panawain. Anya? Di ka agwala. Awanan ni Divine ng Kyle. Lino ko naklang. Kaya't konti matay. Ay, saan na? Awanan ate ka anak kakapugi no matay ka. Lapdak ti panagangas ka. Tapno matay ako. Ay, saan? Dakis day tangar aramidem. Na, kurag. Psst. Ay, itong tuko sa langit ti ulok iti siminta. Ay, saan? Malpasan ti amain. Saan? Gusto na itan. Di ka ka di mapukawan itinam na. Saan amay may sa ti aldaw? Ado pa ti dumteng apanawon ken ka. Dumteng tulat ta ti babae aparaken ka. Day nasingput a babae ken siksi. Saan akas ken ni Divine amang luklukaw. Ay, Kwarog! Na may saan na kamanan ti babae. Sikamot ngamin, gaputa ay ayatam, ipaay mo amin akayat na. Agpanunot kamot ngamin Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isaganing Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.